nimeona wengine wamechaguliwa kama misalaba ya wengine kuwatundika. Mtani wa razi kabisa. Kuko soko nasikia mtu uko naongea unajiuliza jamaa, hivi vitu iko na viongea kwa vitosha wapi? Mimi naamini kwamba sisi sote Mungu ametupatia namna ya kuongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu kuna langaje yake na tuwezi changer. Alors bila kukawia tuko na theme yenyewe nasema comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ni question. Alors nitapenda na mie kwa maneno machache ambayo Mwenyezi Mungu amenipa niongee na mimi basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ni motivate na makofi na vigelegele kidogo. Mimi na yua hapa atupige makofi wa wazari. Ukiona wanakupigia makofi maana kuna kitu ambacho umeachilia. Hapa tu wase lengine macheche yenye unapiga makofi wakikuuliza unapigia nini? Anakuambia mimi si you know tu wengine wanapiga na mimi nikapiga. Si hapa hapana. Kwa hiyo wanakupigia makofi wanasimama maana kuna kitu ambacho umeachilia. Sasa mimi naomba ile motivation ikuwe introduction ya enseignement yangu en fait. Tukamate Romains chapitre 8 verset 32 nasema, mimi nitasoma kwa Kiswahili. Depuis banze isoma hapo kuna isoma mkifaransa. Acha nisome kwa Kiswahili. Inasema hivi, yeye asimwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Kisha tukamate kitabu ya Kumbukumbu la Torati sura yake ya 30, donc Kumbukumbu la Torati 13 na mstari wa 19 inasema hivi, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Kuna mtu anaweza niambia, wanaweza sema na uzao wako. Ambia ndugu yako na uzao wako. Sasa kusudi niongelee iboro, kusudi tufike ku sacrifice ya Jesus Christ kama walimtoa, acha turudie kule vile tuone kwanza Adamu kule mjardin. Mais niseme kwanza merci kwa papa Gabriel. Unaachilia vitu bwana. Mais na mie ulikuwa mpanse zangu, acha nirudie kule kwenye ulianzia mzee. Acha nirudie mjardin. Tukianza tu livre ya Genèse chapitre 1er verset 1er, Bible nasema Dieu créa les cieux et la terre. Alors tukiangalia kama Mungu ameumba mbingu na nchi, directement tunaona pale image ya deux personnes. Mbingu tunaona image ya Mungu, dunia tunaona image ya mwanadamu. Na ile njogi si dunia ilikuwa inatembeleka kwamba Mungu alikuwa anatoka mbinguni na anashuka ku dunia parce que kulikuwa relation entre Mungu na mwanadamu. Sasa Mungu kitu kenye aliambia Adamu ilikuwa ni sheria. Mungu akamwambia Adamu hivi, nimekupa miti yote katika bustani ya Edeni, lakini kuna mti moja tu ambao sipendi uguse. Paske Mungu akishakwambia usiguse maana kuko sheria. Kuna miti zote unaweza ukakula, lakini kuna mti mmoja ambao hutakiwa kukula. Mti gani? Ya kujua mema na mabaya. Sasa ile mti ya kujua mema na mabaya ilikuwa mti ya mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mule mjardin mulikuwa ngine mti ilikuwa nyeko tofauti na miti zingine, ilikuwa inaitwa mti ya uzima. Maana kulikuwa mti ya mauti na kulikuwa mti ya uzima. Mungu akamwambia hivi, usiguse mti ya mauti kwa sababu ukigusa utakufa. Unaweza kula vyote, maana unaweza kula hata mti ya uzima unaishi milele, lakini ile ya kujua mema na mabaya ama ya mauti usiguse. Paske Mungu alikuwa anajua kama akigusa atapata tendency ya kuikula, inampatia mauti. Alors mwanadamu akashindwa kuobeire benye Mungu alimwambia, akakula ile tunda ya mauti. Kitu moja comprendre kama Adamu
Avant ki Adamu hajaumbiwa, Mungu alikuwa shampreparele kila kitu mu jardin. Mungu alikuwa shampreparele chakula zote, kila kitu Mungu alikuwa shamtayarishia. Me Adamu ikafikia kwamba wakati ambapo alipokula hii mti, kukula ikakuwa kwa jasho. Mungu akamwambia utakula kwa jasho, na akamwambia mwanamke utazaa kwa uchungu. Ikaonekana kuwa kila kitu kile mwenye mwanadamu anaanza kipata kwa nguvu, japokuwa hakukuwa anavipata kwa nguvu. Kwa sababu gani? Kwa sababu aligusa mti ya mauti, mti ya kujua mema na mabaya. Kitu kimoja comprendre hapa, Biblia inasema kama Mungu akasema basheribe bachunge ile bustani ya Edeni. Pourquoi? Parce que kama Adamu alishakula tunda ya mauti, akirudia mujardin akule tunda ya uzima, japo basha mutilia makondisio ke utakula kwa jasho, kisha akule tunda ya uzima, manake ni kusema dunia atungeweza kaishi ufuraha, tungeweza kaishi mateso. Pourquoi? Parce que mateso ni Adamu Mungu alikuwa shamupatia, ama douleur mwanamke alikuwa shakuwa nayo, bangi kulaka muti ya uzima papa. Manake souffrance ingekuwa kanjo pire nya dunia haitaisha. Donc ni souffrance nya itaishaka mpaka gesi dunia itaishaka. Mais Biblia inasema kwamba Mungu kwa amuru yake akaweka basheribe pale kwa ile bustani ya Edeni kusudi basiguse le muti ya uzima, kusudi basisufrie maisha yote. Ndio cause. Usijulize papa, bakwambie utakula kwa jasho, ushaanza kula vya souffrance, kisha ujue kule mti ya uzima, maki unaisha saa milele na souffrance zako. Sasa Mungu akaona akasema mwanadamu, niko nataka ni prepare redemption yake kusudi asiweze ishi hii souffrance, parce que souffrance iko kama mpla ya Mungu. Maki mpla ya Mungu amugua kama kitu wanaita souffrance. Ndio maana Mungu hakupenaka na souffrance ikuwe eternelle, ikuwe ya milele. Mungu akapenda kwamba ninataka kuleta ukombozi ili kwamba mwanadamu asiwezake ishi souffrance éternellement, maki ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Alors njoo kwa kumbukumbu la Torati, Biblia inasema hivi, nimekuwekea mbele yako. Maki wewe mtu wanakutilia pale mbele yako desheme. Biblia inasema nimekuwekea njia ya uzima na njia ya mauti. Ni sawa sana mu jardin d'Eden kisi Mungu aliambia Adamu, mule mko miti mbili nyeko important. Alors ukikula ile ya uzima utaishi milele, ukikula ile ya mauti utakufa. Alors Mungu anasema hapa ninakuwekea njia mbili, ya uzima na ya mauti. Mimi nashangala Mungu anasema mimi na kuomba uchagule njia ya uzima. Memwadamu Mungu akumwambia asema ukule njia ya uzima, uache ile ya nani? Hakuweza determiner leo sasa tumaiti ni za mingi, lakini ile ndio sigusaki. Alors tukiangalia très bien, uzima nye Biblia kunaongelea hapa ni image ya Yesu Kristo. Nye Biblia kunasema kwamba ninakuomba uchague uzima ili uishi wewe na jamaa yako, wewe na uzao yako. Donc kusudi ba mtu aishi na uzao yake, ifua chagule uzima ambao ni Kristo. Japokuwa mule mu jardin de Dieu mulikuwa ile miti mbili. Ile miti mbili kulikuwa mti ya sheria na kulikuwa mti ya neema. Make mti moja ilikuwa na image ya Kristo na mti mwingine ilikuwa na image ya Moizi. Mti ya uzima ni image ya Yesu Kristo, lakini mti ya kujua mema na mabaya ni image ya Musa. Alors Musa nyuma yake ukimchagula, nyuma ya kuchagula sheria, nyuma yake utakufa. Ndio maana Mungu hivi anaonesha neema, anamwambia malgré que kuna njia ya uzima na kuna njia ya mauti na kuna njia ya baraka na njia ya laana, mimi nakulomba uchagule njia ya uzima kusudi uishi. Hakuna mtu anaweza ishi nyuma ya Kristo. Hii ingine tu tunaishi ni vinye kwa efemere, yenye kesho utengea mbudongo na kufa na unapotea. Menyuma kuchagula Yesu hautapoteaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Parce kuchagula Yesu ni uzima, pana uzima yeye tuko nayo ya kupumua, ni uzima wa milele. Alors laana yenye natokea hapa ni kwa sababu mtu amekataa kusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Biblia inasema hivi, tukisoma mu Deuteronome chapitre 28. Namo Mungu iko naonesha namo njia mbili, iko naonesha sorte mbili. Anasema hivi, Deuteronome 28 chapitre 1 inafika mpaka ku 13. Biblia inasema tuanze ku 2, inasema hivi, na baraka hizi zote zitakujilia
na kukupata usiposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo yako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama yako wa mifugo na maongeo ya ngombe yako na wadogo wa kondoo zako. Ukifuata Deutéronome chapitre 28 verset 1er jusqu'à 14, Biblia kunaongea juu ya benediction ya mtu mwalisikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ni nini? Ni kuchagula Kristo. Usizanage sauti ya Mungu ni viwili. Sauti ya Mungu kuichagula, kuirespecter, ni kuamini Yesu Kristo. Parce que ukikomprendre, hii Deutéronome tulisoma hapa chapitre 30 verset 19 nasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Donc mtu mwenye nasikia sauti ya Mungu ana accepter Christ directement, le mtu ataishi ndio uzima. Na le mtu iko na baraka, parce que Biblia inasema njia ya baraka, ya mauti na ya laana. Donc ya mauti na ya uzima, ya baraka na ya laana. Mako comprendre, ukichagula uzima directement unapata baraka directement. Ukichagula mauti directement unapata nini? Laana. Mais umo shia tuna laana, mais utakomprendre kama ni choix. Umo shia tushaka chagula uzima. Mais kuko batu wenye biko na choix mbele yao, il faut bachagule soit uzima au chagule laana au chagule mauti. Alors, kusudi tu comprendre très bien. Uta comprendre moi thématique banasema kama comment ne nous donnera-t-il pas d'autres choses avec lui. Donc malgré qu'il a épargné fils wake, akamulivrer pour nous, ndio Biblia inasema. Bien aimé, uta comprendre kama Mungu hakutoaka Yesu juu ya intérêt yake. Mungu alitoaka Yesu juu ya intérêt yetu. Na kitu mota comprendre kama Yesu Kristo ndio alikuwa kitu kilikuwa kiapresie kenye Mungu alionaka kinaweza tupatia sie kwanza. Na kama Mungu alitoshaka kitu yake kiapresie ambao ni Jésus Christ akamutoa, maana yake anaweza kupatia venye abiko viapresie. Sasa tutapenda tuone kama Kristo ndio kitu kiapresie kenye Mungu alitoshaka bila kunungunika. Nini kenye anaweza shino kukupatia wewe kusudi anungunike? Parce qu'il arrive des fois où tunaomba sa vile kuna vitu ambavyo Mungu akitupatia anaweza nungunika. Est-ce que Mungu kusudi akupatie $1 million uko milliardaire, Mungu anaweza nungunikia wapi? Anaweza ombea wapi? Hakuna kwenye Mungu anaweza ombea. Donc kitu kia presse kenye Mungu aliona kwamba iko sasa kenye kinamuluma. Ile si banasema mkanisa aseme il faut utoe sadaka ambayo nauma moyo. Njoo ilikuwa ka Yesu mwenye Mungu alikamata kwa hiyo sadaka yenye naniluma moyo, menitoe juu ya mwanadamu. Juu ya mwanadamu mwenye alozaka nikosea, meju nijireconcilier na ule mwanadamu, ifo nitoe kitu kia samani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alors je te pose la question, kama Mungu alitoshaka kitu kia samani, Yesu Kristo akatupatia aishi, nini Mungu anaweza shino kutupatia? Hakuna kenye Mungu anaweza shino kutupatia, kwa sababu bia maana alishaka tupatia hapo. Make vingine ni vitu vya fasile sana kusudi Mungu atupatie. Est-ce que mariage kweli ni kitu kia danger kinaweza shinda Mungu kukupatia wewe? Hapana. Est-ce que kazi ni kitu kia samani sana keke Mungu anaweza shino kukupatia? Hapana. Nini inaweza kugharimu Mungu kusudi Mungu aumie? Hakuna kitu ke Mungu anaweza kupatia tena kinaweza muluma isipokuwa sacrifice yenye Mungu alifanya kumtoa Yesu. Nyuma ya Mungu kumtoa Yesu, hakuna sacrifice nyingine inaweza muluma. Bingine anavipanaka sawa vile kado. Ndio maana Biblia inasema hivi, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, mengine mutazidishiwa. Ufalme wa mbinguni na haki yake njoo Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo, bingine binakuwa sawa vile tu ni haki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuelewe Mungu mupla yake hayatuwaziaka vya mubaya. Kuko mtu unasikia nasema Mungu kabisa uko unanipitisha kipindi kigumu, unanitesa. Mungu vraiment siwe kama mimi ndio mnaweza onea mwe dunia yote unitendee hivi. Mungu hawezi tendea mtu vitu vya mubaya. Biblia inasema mu Jérémie chapitre 29 verset 11.
maana najua mawazo ninawawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapatia tumaini siku zenu za mwisho. Maki ni kusema vyote venye Mungu anawazaka mkichwa yake ni vya mzuri kumwanadamu. Mungu hayawaziaka mwanadamu kitu kia mbaya. Mungu ndio mwenye aliua ule mtu. Ule mtu kisa alikuwa vile ni Mungu ndio alimupiga. Mungu afanyia vile. Vile Mungu anawazianaka ni vya mazuri tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pose-toi la question, mulevi alewe mpaka anguke mfreji na busuwe na lamuka. Wanazani ni wetu ni wanachungaka. Mwanadamu yoyote mwenye aliumbiwa hapa kudunia, Mungu anawaziaka mazuri. Malgré que anaweza kuwa katika hali gani, lakini Mungu anaweka kama huyu mtu atajikutanaka hapa. Mawazo yangu huyu mtu asiwezake ishi hivi. Malgré que tunaweza chagula njia ya mauti, Mungu alikuwa tunaturudisha. Ndio maana Yesu akasema hivi, aseme njoni kwangu nini nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nawapumzisha. Paske hayawazaka mtu ateseke, hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alors Adamu, Biblia inasema kama après avoir kutenda dhambi, Mungu akamwambia utakula kwa jasho. Maana kuanzia Adamu mpaka saa wakati ambapo Yesu Kristo alikuyaka, il faut tukule kwa jasho. Mimi najua nini nasema vile mpaka kwenye Yesu Kristo alikuyaka, il faut tukule kwa jasho. Mimi nashangala chakula yenye Mungu alisemaka mjeneze kwamba mutakula kwa jasho. Yesu Kristo ambaye ni sauveur, ambaye ni consolateur, ambaye ni médiateur auprès de Dieu, anakuya nasema hivi mu Matthieu chapitre 6 verset 25 à 26, na tutaruka ku 31 à 32, anasema hivi: kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu, mule nini, munywe nini, wala miili yenu muvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula? Mwili si zaidi ya mavazi? Angalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi, hawavuni, wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni anawalisha wao. Ninyi si bora kupita wao? Msisumbuke basi mkisema, tule nini, au tunywe nini, au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa wanayatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kwamba munahitaji hayo yote. Bali tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na mengine yote mutazidishiwa. 34 anasema, basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku ya maovu yake. Mungu ndio aliprononce kwamba tutakula kwa jasho. C'est normal papa, tutakula kwa jasho. Mais Kristo anakuja anasema msisumbukie mule nini, mkunye nini, au muvae nini. Aseme eske mwili haiko zaidi ya chakula? Eske amukomprendre kama ndege wa angani hawana shamba, hawana gala, hawapandi, hawavuni, lakini Mungu anawalisha? Peut-être utasikia unasema mbona tunatafuta juu tukule. Papa, kuko vitu vyenye bashakati hapa make kubiti atofeni nutakula. Il faut ingia hata mu domaine ya bumarie njoo elewe verset très bien. Mais ukikonga lijene utaka matu papa lileta alenda tumika kaleta. Mais hii verset hapa hivi, mukukula, mukuvala, mukukunya, iboro Jésus Christ alitupatiaka off. Comprendre ingine kitu, ukikompara hata musala ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo riski yetu ya kila siku papa, tuishie pale. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Manake chakula kwanza haiko ombi kwa Mungu, mavazi haiko ombi kwa Mungu, kukunywa haiko ombi kwa Mungu. Vingine viombe, omba entreprise, omba mariage papa, omba vile vingine vyote. Mko vitu vitatu vyenye upaswa lomba Mungu. Ukivilomba Mungu anasema huyu ni mwanangu ama sio mwanangu. Kule mbele nyoko nisema kwamba watakula kwa jasho, menilikia hapana off. Msisumuke mukule nini, muvae nini, wala mukunye nini.
kwa sababu baba yenu anajua kama mnavihitaji. Mimi nakumbuka siku moja vyangu iko mu priere kama ilikuwa ya 5 jours. Anamaliza priere, mera anamwambia baba, tutakula nini? Vyaka mwambia, mbona tulishinda na wewe hapa mama fulani? Hakunaona niko mu maombi depuis asubuhi mpaka saa hii. Pourquoi unaweza niuliza kama tutakula nini? Nilitoka hapa. Tuko tu pale quelques minutes, tunaona mtu mmoja wa bunga anakuja na saki ya bunga, wanaleta na mchele, wanaleta na mafuta, baba mizigo wanakuja wanavingiza. Tunaambia bandugu, mnapotea njia. Umma iko njoo mwenyewe mngipaswa leta hivi. Tunaona mama anakuja kule nyuma, ni mule njoo batakia bileta. Kumbe via aliombea ule mama kabarikiwa, akaenda msoko akauza. Make usilontake mama na papa biko wanazozana tutakula nini? Huko mtu mwenyewe anasema nitilile mchele pale, nitilile bunga pale. Kumbe biko vinakia kwetu. Papa, kuko vitu wenye shie hatutakiwa kusumbukia. Na hii ninakwambia kwamba kama Mungu hakumwachilia mwana wake wa pekee akamtoa kwa ajili yetu, kuna mambo mengine ambayo Mungu ataitoa kwako bila wewe hata kuomba, bila wewe hata kuhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki tunaomba imani. Mimi na kama baba vie biko pale banajua. Unaenda toka munyumba hauna hata sanfra. Inafika 19h unajiuliza nirudie kunyumba Unajiuliza nikirudia kunyumba na niliacha situation kofo bitakuwa papa utarudia na sachet. Mungu peut-être ki amweza mkomprendre. Bitu vingine anasema tusisumuke kwa vile vya kumwachia. Tufanye pare yetu, me kuko malimiti, kuko vitu vya shaka etablir. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tazameni ndege wangani hawapandi wala hawavuni. Ile ni kweli. Na kiukweli kwamba ndege wangani abakuli yake mchicha. Hakuna siku ndege ishakuwa mchicha inakutana chakula mule. Hapana. Ndege wangani hawalimi, hawapandi, hawavuni. Lakini Mungu anawalisha. Musisteme gani? Mungu anawalisha mudimension ya kutoka. Biblia inasema et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Papa, kukula njo noko munyumba, njo ni impossible, soit tekwe miracle. Mais ukitoka, le bonheur et la grâce itakuaccompagner mu byote binyoko nenda ndani. Usisemake aseme mina bakia mu chambre de prière niko nomba mume, Mungu atamuleta humu. Hapana. Usisemake aseme niko naandika hii projet yangu ndabakia humu munyumba bitanikutana ndani. Hapana. Le bonheur et la grâce haikutanake mtu menakompanyaka mtu mwenye alienda. Na ile bugari tuko tunasema papa haipatikanake hivi na ukutoka. Mwenyimbo moya wokovu wanasema labda ukitoka utalogota suke iliyoachwa na wenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu moja uelewe. Kila mwanaamini Yesu Kristo, baraka kwake inakuwa haki. Kila mwanaamini Yesu Kristo, paske ni njia mbili, chagula uzima au mauti. Ukichagula uzima, directement unapata baraka, na ile ni haki kwako. Ndio maana Biblia inasema Efesiens chapitre 1 verset 3, atukuzwe Mungu Bwana wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo Yesu. Mwa hizi baraka tunaona amani, tunaona sante, tunaona afya, tunaona vile vyote venye wengine wanatafutaka. Esko unajua kama afya nyoko nayo wengine wiko wanatobolewa shindano juu waipate? Ile afya tu nyoko nayo pale wengine wanatobolewa shindano juu waipate. Esko unajua kama ile teo uko nayo wengine wiko wanapagana mafuta juu waipate? Donc kuko wengine biko wanafanya vitu juu wapate vitu venye Mungu sali tupatia gratuitement. Magonjwa yenye uko nayo
uko nasema labda mimi nakuwa na tension, mimi nakuwa na nini, mimi nakuwa na nini. Bengine ile magonjwa kuona bashakufa nayo. Bashakufa tena bakukufia hapa, balikufia ende. Bali bapandisha avion ile magonjwa yao bakaenda ende bakarudisha maiti. C'est normal. Kitu kimoja utaelewa kwamba ukimchagula Kristo unachagula njia sahihi ambayo hutajuta kwamba umeichagua. Uniambie tu mwaje yako, muburembo nyoko nayo, mumaproceso konayo, bakwambie tu aseme ojo tu mu Desembre ifo bakukulie mandizi. Ujiwaze tu. Bakukulie mandizi mubugari nyoko nayo. Ndio bakwambia sena gisu kwa munene batanzia kukwise. Papa, ni jamais mtu akishamwamini Yesu Kristo kuko bengine domaine bebezi fonctionner, kuko bengine vitu bebezi travailler parce que unakuwa mise à part, unakuwa mwana wa ufalme, unakuwa mwana wa Mungu. Asema muzaile kabisa. Unikule mandizi. Au mandizi njoo. Hakuna kitu cha muhimu sana kama mtu kumchagua Kristo mu maisha. Kristo kama alikuwa sacrifice ni aliitika parce que avant kwanza Mungu atoe Kristo, ilomaka Kristo accepter. Bongo papa. Mungu alisemaka ni mtume nani? Kulikuwa pale mtu aitiki ndaenda au sitaenda. Biblia inasema mbinguni kukakuwa kimya. Kristo akasema mie unitume. Manake upendo yenye ilikuwa Mungu ndio upendo yenye iko Kristo. Sasa kama upendo yenye ilikuwa Mungu iko Kristo, manake ni kusema wewe ulichagula Kristo. Afere yako bya balozi bya nini bile binaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Uangalie ni gharama ambayo Mungu amechagua ili kwamba uokolewe. Mungu amefanya gharama kubwa sana ili kwamba tupate wokovu ambao tunakuwa nayo. Na kitu cha muhimu ambacho utaelewa kwamba kama umepata hiyo wokovu, usiwahi kuizarau. Paski ba mimi niko na zarau wokovu yenye biko nayo. Ulishaamini Yesu Kristo anakuambia upige 40 jours kusudi Desembre ipite noko mu maombi juu balozi basikukule. Ndugu yangu, mako wanazani kama juko mu maombi ya 40 jours uko napenda uvuke utraverser. Bien aimé, a tout à traverser 2025, tutoke mu 2024 tuingie mu 2025. Hapana. 2025 tu tunaivivre. Batoto ya Mungu banaweza kaishi présent na biko bana vivre futur directement. Hapana sisi tunachukua tu traverser, hakuna ya kutraverser. Tupike jeûne de prière kusudi le 31 tukutane tungali kinjala mu jeûne kusudi balozi basituguse. Ndugu yangu vile ni byako. Si tunaka tushaka traverser zamani. Kitu kimoja ambacho taelewa kwamba Yesu Kristo bakuachi. Yesu Kristo, acha nitilize mtermi yangu, ni boro moya hivi yenye kimchagula papa. Iko saki sufanye shwa yenye ko plus meilleur sana mu maisha yako. Njo Jésus. Jésus make ni shwa moya hivi manake ko plus meilleur. Parce que kichagula Jésus, hauna besoin ya amani. Jésus Kristo salikataka roho akakufa akafufuka akaambia mitume hivi, na wachieni amani ambayo ulimwengu haiwezi kawapatia. Maki amani kwanza tuko nayo. Batoto wenye bali accepter Jésus tuko na amani. Ukichagula Jésus hauna besoin ya kuchungiwa protection. Acha nitolee watoto wangu sadaka ya ukingo. Toa hayo tutaikula bure.
me hakuna sadaka ya ukingo. Paske David peke anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nikufasi kumna pendea precision ya David anasema hata nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, kwa sababu uko pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Pourtant utakuta kompande mugongo na mfimbo, jogi si mchungaji alikuwa kanatembea nayo. Il était prévu mchungaji atembee na gongo na tembee na fimbo, parce que gongo ilikuwa kaya kuongoza kondoo isiende mubaya, lakini fimbo ilikuwa kaya kuipiga juu ende mudireksio ya mzuri. Manake bebali chagula ka Kristo abezi jikwa. Hakuna mwanaweza jikwa mwalichagula Kristo. Hakuna. Ndio maana David kuna sehemu ambapo anasema aseme Mungu asiacha mguu wangu usogezwe. Papa. Na kesi tuko mdesambe wa ndugu, mniache niseme haya mambo. Tuko na ulinzi mkubwa sana yenye hakuna mtu anaweza comprendre. Ulizo le mulozi mwenye anakuya kupale usiku. Juu banakuyaka. Banakuyaka. Kuko mmoja mimi nakumbuka au tuko Seka Chimpunda, parce que babangu alikuwa pasteur wa Seka Chimpunda. Bakabana mulozi mwa mukanisa akasema ni wa kuessence, bali mutuma akie mukanisa aweke kama aweke kama kumulango kama mabulozi mwatavuka wa kwanza akufe, japo vinyo walikuwa kanafungula kanisa wa kwanza vya akenya mukanisa kavuka kaingia bila shida. Alors ule mtu option yake ya mwisho ilikuwaka saa yenye ulisha ikala mule, ile saa kuombea watu wondo ikale akuombee. Muzee mtu taka kuya jo vile uniombee, akamwombee. Alors ule mama na comprendre que vitu havifonctionner bien qu'on nataka afanye. Akaambia muzee aseme tulikuya kwako usiku tukashangala tunajikutana kumashinji. Nilikuwa pale niko nasikia nikamwambia kwetu kushageuka kumashinji yae. Ase nilikutana laki pale kwako juu kuna geuka kumashinji. Mimi nasema hivi vitu juu sio kama ni kweli ama ni bongo bandugu. Mimi nabisema paski nilibisikiaka. Aseme tukashindwa kuyua nyumba yako njoo ya wapi. Yepe yakaanza sema vyake venye alikuwa. Ndio maana nikwambie bien aimé, sasa tunalalaka bale bandugu bakikuya banayuaka realite sie tuko banani. Mina bisema mbele ya mazabau, zamani mbele nilale nilikuwa kanaomba, me depuis nijue Kristo wa kweli siombake tena. Mina ombaka ndio saa kulamuka. Bandugu mina sema kweli, mina ombaka bibi yangu iko pala na yu. Mina ombaka ndio saa kulamuka. Saa kulamuka naambia Mungu merci. Unilinda usiku. Mchana nao mina taianza unilinde tena. Make maombi yangu busubuhi inalinda busubuhi mpaka busubuhi. Paske nikiomba Mungu busiku make niko na boga. Kwa wengine wanaomba Mungu juu ya boga. Mungu nakuomba unilinde. Wale wachawi wote wakikuja kwa njia moja wakimbie kwa njia 7. Ndugu. Na wakati wa zamani mimi nakumbukaka tuko bapeti. Tulikuwa nafanya kusudi balozi basingie mu nyumba aseme. Mimi nasema aseme juu sio kama vya kweli. Tunaweka bumai musimbi. Tunaiweka mbele ya mulango asema balozi watakia wanakutana pale kolaki. Kuko maimani moya hivi zope kwanza ni za kichawi. Maimani moya hivi ziko mwe dunia au sizelo hata ni zinini. Mekitu mimi nakwambia hivi na mimi nakurasire, kama hakuna kitu muhimu sana kama vile kuelewa sacrifice yenye Mungu alifanya kwa ajili yetu. Mungu kumtoa mwana wake wa pekee, kufanya kitu kyake kia samani, akitoe juu yako maibobo mongaliki mubarabara. Parce que Bible inasema il nous a aimé wakati tulikuwa tungaliki bapeshere. Hapana sasa tulikuwa tushakuwa watu washaokolewa, hapana. Ni sasa tulikuwa tungaliki bapeshere. Bible inasema Kristo alitupenda. Mungu akamtoa mwana wake wa pekee. Haiko sasa tulikuwa watakatifu, sasa tulikuwa bapeshere. Mungu akaonesha upendo wake kwa mwanadamu, akamtoa Kristo. Sadaka isiyokuwa nataka, sadaka yenye haina defo. Parce que Moïse tutatoa sadaka ya zambi,
mais itakuwa kuna défaut. Parce que malgré que bataille examiner haina défaut, mais réalité qui haiwezi kuhote péché, meneza couvrir péché ya mwanadamu. Kesho Mungu atakumbuka péché ya mwanadamu na ataifase mwanadamu kuhusu wa dunia. Lakini yeye Biblia inasema kwamba Yohana alipomwona Yesu alisema huyu ni mwana kondoo aondoae dhambi na makosa ya mwanadamu. Njoo wenye tuliweza accepter Kristo, juu atondolee dhambi na makosa yote yenye tuko nayo. Ndakuwa niko naishia hapa. Nikwambie kuna vitu ambavyo unatakiwa kusumbukia. Kuna vitu vingine Mungu kwa principe yake ashaka viweka ni haki ya mwanadamu. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, mengine mutazidishiwa. Comment ne donnera-t-il pas d'autres choses, des choses merveilleuses avec lui? Kama Jean 17 Jésus Kristo kuna aseme Mungu alinipatia, make alimukirimia, alimpatia vitu vya samani, na bila vitu vya samani akabitosha akatupatia nasie. Uangalie ni uko mtu wa namna gani mbele za Mungu. Uko mtu wa maana sana ndugu yangu. Una probleme yetu sasa tunaongea sacrifice ya Kristo. Donc sasa tunaongea amuru ya Mungu kwa mwanadamu. Wanasema tunataka kufundisha watu kuwapotosha. Bandugu, kuna furaha sasa vile ujue venye Mungu alifanyaka juu ya maisha yako bia maana, bia precieux. Benye unaangalia unasema injo kado ya maana. Benye Mungu alifanya ya maana. Haiko nyumba na gari nyoko nayo. Bia maana haiko ndoa nyoko nayo. Bia maana haiko watoto wenyoko nayo. Bia maana haiko security. Bia maana ni Yesu Kristo mwenye Mungu alikamataka akamtoa kwa ajili yetu. Ndio kitu kia maana kenye Mungu alifanyaka, na hata fanyaka kitu kia maana kingine isipokuwa hili. Kama kwa chungu nyingine kitu kia Mungu atafanya kia maana isipokuwa kumtuma Yesu Kristo kudunia, hauteonaka. Acha nimalizie hapa niseme hivi. Mimi habari historia za shetani sizipendake tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Historia za shetani sizipende tena. Juu shetani a vrai dire haezi jilinganisha na Kristo. Niko nashangana watu yuko nakamata Kristo banamtia ku même niveau na Satan. Jésus Christ umweke ku même niveau na Satan akose juu angaliki mumwili. Parce que Jésus Christ kwa mwili Biblia inasema kwamba aliozaka jizarau. Make Jésus kuvala mwili ilikuwa kujizarau kupoa mwisho. Alors kama Jésus Christ aliozaka jizarau kupoa mwisho akavala mwili, mwende mwambie shetani na vale mwili ba muavorte. Histoire ya shetani ishie pale. Bien aimé, shetani mina rudila bandugu, kitu nye shetani haezi fanya ni kuvala mwili. Jua kingia tu mtumbu, hata ni mtumbu yako ndio bamutie. Wewe unaweza sema munitoshe uchafu. Utekunya na mtuzo, utekunya na madawa. Acha nikwambie, ingekuwa malaika anaweza kuya sagezi Gabriel alikuwa akasema Maria utachukua mimba, utamzaa mwana jina lake Emmanuel. Akuye leo malaika akikwambia utazaa shetani. Kisha bakuye wende uko bwanake na Maria wa leo bakiba kwambie malaika kuchomokea mbusingisa kwambie Yusufu usiogope kwa sababu mke wako mimba ambayo anakuwa nayo ni mimba ya Roho Mtakatifu, lakini atazaa shetani. Nikukuya tu usubuhi nikumwambia Maria una nini? Unatosha hii mimba. Maria atasema na mimi nilikuwa nishabipanga tutoshe. Shetani hana uwezo wowote mu maisha mwanadamu. Na kunyenda malizia na kuonesha puissance ya shetani. Kitu cha kwanza, shetani alikuwa musicien mbinguni. Na Gabriele alikuwa ka messager. Na Mikaele alikuwa ka guerrier. Ni ba trois cherubins. Cherubin wa kwanza ni Mikaele, shetani na alikuwa kanaitwa Lucifero, na kuko Gabriel. Alors bale bote
ni bamalaika walikuwa na marole za kujue. Wa kwanza alikuwa na jouer role ya muziki, ndio Lucifer, na ndio alikuwa naweka nuru. Sasa ule shetani sanye vita ya mbinguni ilikuwaka, Mungu alikuwa na besoin kupiga shetani, na Jésus Christ alikuwa pale. Jésus na hangipiga shetani juu ni kuonea shetani. Yo sasa ni kudharau wewe mkubwa uko unapiga mtoto. Mungu akasema ifo kwamba Mikaele, we shughulikia ndugu yako musicien umshushe kudunia. Mikaele mwenye alikuwa geria akashusha musicien. Biblia iseme kama shetani tena hapana ye peke na ba malaika zake bakashushwa kudunia. Il était prévu Jésus Christ akuya akazaliwa normal sawa vile mwanadamu. Na ule shetani alikuwa na pouvoir ya kukamata Yesu, anampeleka mu maono, anamwambia jitupe, ni abudu ni nini, na Yesu Kristo akamshinda. Baki ni kusema kama shetani alikuwa na pouvoir, alikuwa na pouvoir. Mais kitu moi tu comprendre, tukienda mu Genèse chapitre 3 verset 15, Mungu kama prophecy, Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia nyoka hivi na mwanamke, nimeweka wadui kati yako wewe mwanamke, kati yako ya uzao wako mwanamke na uzao wa nyoka. Mu français banasema je ferai l'inimitié entre ta semence et sa semence. Alors tuna comprendre kama ile boro ile prophecy ilikuwa kama dunia na biko wanaichunga. Ndio maana wakati wa Nuhu Mungu akweza haribisha dunia yote. Juu Mungu angeharibisha dunia yote, ile prophecy ingekuwa kabila realization. Ndio Biblia inasema Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Parce que neema ilikuwa nakuwa kama ilikuselektione wewe, inaselektione na jamaa yote. Na kifo kama ulidesobeire ikikupata wewe napata na jamaa yote. Meko kusema wale watoto walikuwa ba danger, hata watoto ya Loti walikuwa ba danger. Tuachane na vile. Tunaele ma processus zote. Mais Jésus Christ, semence ya mwanamke, il était prévu à couper à écraser la tête de Satan qui était le serpent. Pale kunani ku Golgotha pale kulikuwa kama bitu yenye bilikuwa fumbo, na il faut tu comprendre. Unajua senye Daudi aliozaka uwa Goliati, akakataka kichwa ya Goliati, akenaka izika. Kuko live mwana ilozaka soma, siseme kama ni mubiblia yuko mubiblia bandugu, me pale kwenye Daudi alinaka zikie le kichwa. Muzamani balikuwa kanaita Goliati, balikuwa ita Goliati. Pale kuele ile linye alozaka zikia mwele kichwa. Me lakini senye miaka zilipitaka pale kwa ile lie bakanza itako Goligota, make lie dikrane. Sasa pale kulie dikrane balozaka zikia kwa kichwa cha Goliati wa zamani. Mtunaweza patia image ya Satan, mais il faut prophétie ne itimie. Jésus Christ pale ku Golgotha, il était prévu à écraser la tête de Satan qui était comme les serpents. Muniambie hivi, Satan mwenye kuna kichwa, iko na pouvoir, yana pouvoir. Iko na pouvoir. Mais Satan mwenye ashakuwa écrasé, ashakuwa écrasé tete, iko na pouvoir gani? Una shetani leo njole wanasemaka aseme kitumba cha nyoka akiishi boga. Sai shetani ni handicapé. Baloza mu écrasé tete, bile bingine basikuogopeshe. Baloza mu écrasé, sio kama kichwa chake anageukia huku kama sijue, mais peke iko shahidi, anayua gisi iko. Parce qu'il a été écrasé la tête, pouvoir yake yote ilikuwa ka anéanti, ilishaka. Mais ule shetani waloza écrasé tete, ni chef mweko debile, manatumaka mwende kule, mwende kule, mwende kule. Bale ni ba envoyé. Unongea bien. Shetani ni mulemavu. Il a été écrasé la tête. Tena pana écrasé à bourre. Ule shetani anajua vérité. Kama alikuwa ka écrasé, na pouvoir yake yote alinyang'anywa na Kristo. Nele pouvoir yote haiko shetani ndio anakuwaka nayo, ni Kristo ndio anakuwaka nayo. Manake kila mwaliamini Kristo
anaweza kajuire nele pouvoir yenye Kristo alisaka nyang'anya Satan. Ndio maana hatuna vya kuogopa, paske Kristo alisaka tumiwa kama sacrifice ya maana sana kwa ajili yetu, na hatuna haja kuogopa. Mungu awabariki.